Jeg hedder Lars Aslan Rasmussen, og jeg er kandidat for Socialdemokraterne til kommunevalget den 19. november. Jeg har dansk-kurdisk baggrund og har siddet i 8 år på Rådhuset. Mine budskaber det er mere lighed i samfundet, bedre muligheder for de etniske minoriteter og retten til at lære sit eget modersmål. بله نوام توفیق جلال توفیقم از کاندیداتم بو کمونیل ول سال 2013 گلک پیدویه وکو گنج وکو کردگی گنج لدولت اروپا که دانمارک بیتن کیش دولت بیتن پیدویه اوجی مثلا خوبهتا شبکه سیاسی بکتن بو ملت دانمارک و بو ملت کردی بو ما کردا گلک پیدویه هندی گنجک هبیتن هندی مروفه که کرد هبیت خو هل بجریتن بوان انتخابات دانمارک گلک پیوسته بوما و بو هر چهار پارچه کردستان و زور سپاس دکن. ناوی من مریم مازنی از خلک کوپنهاگن وکو جنک کرد لهلبجاتنی 2013 تولی هلبجاتنی دوم سبب تولی هلبجاتن بونجی اوه وکو جنک براستی من وظیفه خوم دید کو تولی به هلبجاتنی بم چون نها باجر کوپنهاگی باجر که همو ملاتاتی ده هیا همو دینا همو کلتورا بس مخابن پر جارا خورتی ما یعنی ملباتی ما بچاوا کی پر نه سبکتی تا خویا کرنی بس پر مهمه ام بخود ده کونه در و بیجن کو ام بو نان نهات نه ایره ام جو خدانه کلتورا کی زمان خدانه هدف کی نه ایره او انسانی او تایبت بکو جنک کرد ل رجالاتی کردستانه براستی پر مهمه که جنجی تایبه جنی کردی رول خو نا جواکا دانمارکی ده بگره بو نه زاروکی ما ایره مازن دبن ادی نیوی کردن نیوی دانمارکی نه بس اگر هم بخوازن ناو سیاستی ده جی خوب بگیرن هم دکارن وان زاروکا جی بپارزن هم ناس ناماوان هم ام بیجن آریوان بکن نا جواکی ده جی خوب بگیرن من ناوم آلان أحمد 29 سالم كانديدي حزبي إنهس ليستن واتا حزبي ليستي صوزو سور لكوبنهاجن 4 ساڵی پێشوو تا ئێستا من لە شارەوانی کۆپنهاگنە ئەندام بووم و قسەکەری بەشی ڕۆشنبیری بووم. ئامانجەکانی من بۆ کۆپنهاگن ئەوەیە کە یەکەم شت خانوبەرە زۆر گرانە شارەوانی مەجای ئەوەی هەیە کە خانوبەرە دروست کات و بە شێوەیەکی هەرزانتر بیا بکرێ بۆ خەڵک لەبەر ئەوەی ئێمە پێویستمان بە شارێکە کە بۆ فەقیریش و دەوڵەمەنیش بتوانن بەیەکەوە بژین نەک ببێ بە شارێک بەس دەوڵەمەنەکان بتوانن تیا بژین. دووەم شتم ئەوەیە کە ئیش دروستکردن چونکە خود مەجای ئیشکردن چونکە لە کۆپنهاگنیش بێئیشەیەکی زۆر هەیە ئەوانش بە شێوەی جیاواز دروست دەکرێن لە تەبعاً لە ناو شارەوانی خۆیان توانێت ئیش ئەوە دروستکە بەڵام یارمەتیانی دوکاننار و شەریکە گەورەکان چۆنی ئەوانیش بتوانن ئیش بۆ خەڵک دروستکەن و سێهەم شتم ئەوەیە بەشی ڕۆشنبیری لە کۆپنهاگنە خۆی کۆپنهاگن شارێکی زۆر خۆشە فێستیڤاڵەوە شتانەمان زۆر هەیە بەڵام بەس لە کاتی هاوینە هەیە من ئامانجێ من ئەوە هەیە کە ئامانجەکەم ئەوەیە کە ئەم فێستیڤاڵ و شتانە بۆ هەموو ساڵەکە بێت و لە گەڕەکە جیاوازەکانی کۆپنهاگنی شابێت نەکو بەس لە سنترۆمە چونکە ڕۆشنبیری بەشێکی سەرەکیە لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵک. ناوی من سردال بنلی از اندام پارتی سوسیالیستین گل دانمارک از وی گاوی نامزد هرم ملگلاس اکسی او باجاری کی ورای نزدیکی کوپنهاگن از وی گاوی لذاتن از اندام اوکیمه شهردارمه مجلس شهردارمه از خازم خباتی خو بردوام بکیم یعنی خبات من لسر انتگراسیون او یکی آرمانجی من سر جیوانن یعنی لیرو لدانمارک پر جیوانن وی کارون وی کارو وی مکتب یعنی اوکی خواتنن چوات بین کردی اودن سد بین دانجا اوتنه از سر وی دات استم از وی به دنیامه ایل به پریوده اوکی سروکی کمیسیونا ای کارو خباته بوم از توازم یعنی لجیواکا دانمارک جی پرسکری کن کردا تکوشینا کردا لکردستان لهر جهه جهانی
ويل فرابين من زمان يعني از خوازم لنوبر كردستان ولدانمارك بيريج هيكم بتكوشينا خو بخبات كار خو بهبونا خو بناسنامه خو. Jeg er kandidat for Socialdemokraterne i Københavns Kommune. Jeg er tidligere medlem af Folketinget. Til daglig arbejder jeg som projektleder med demokratifremme, det hedder Demokratiskolen. Jeg går til valg på de 3 T'er, som jeg kalder det, og det er tryghed, det er tolerance og det er tillid. Tryghed for mig, det er, at vi skal prøve at have et godt samfund, hvor vi alle sammen kan føle os trygge i det danske velfærdssamfund. Og derfor er socialpolitik rigtig vigtigt, og jeg har lavet mine egne 2020-målsætninger, hvor jeg synes, det er meget vigtigt, at ens postadresse ikke kommer til at være afgørende for, hvordan ens fremtid vil være. Det andet emne, jeg har, det er tolerance. Tolerance for mig er enormt vigtigt, at vi tolererer hinandens forskelligheder, at der skal være plads til både kvinden med tørklædet, der skal være plads til os manden, der er kærester med en anden mand. Vi skal kunne tolerere hinandens forskellighed, men vi må ikke arbejde for parallelsamfund, og jeg modarbejder parallelsamfund. Tillid for mig er vigtigt, at vi har tillid til hinanden som mennesker, at vi har tillid til det system, det samfund, vi er en del af. Uden tillid, så kan vi ikke rigtig nå nogen steder. Og tillid er også vigtigt i forhold til, at vi stoler på de mennesker, der passer på vores børn, der passer på vores ældre mennesker, der generelt gør en forskel i vores velfærdssamfund. Folkeskolelærer, sosu-medarbejdere, socialrådgivere, pædagoger, alt sammen vigtige mennesker, som gør en forskel og gør, at vores hverdag hænger godt sammen. ناوم فاضلة لجامعة غاسكيلا لرستي علومي سياسي دخونم دانشتوي شاري كوبنهاغنم خوم بو حزبي راديكال فينسترا لكوبنهاغن هالبجاردوه سؤالي من اويا كي همو لاوك اگر ديانوي آيندهكي باشيان بي او حقيانه بدل لا شاري كوبنهاغن از فاتح باران کار من ماموستیه از لالبرسونه کار ماموستیت که من از لبلدیه لکومونا برون بی تکفم اک هلبجارتونه مجلس شهرداریه از توازم جبوی کردان جبوی جواکه لمجلس برون بی کار بکم من جبوی زاروک من زمانی دایی که فربن مجبوی خورد ما ز کرملمه دور بکهبن هم دوازم ما خورد ما هرن دبستانه تست فربون ت سیستم رو جی بگیرن مال جاته سوخاقا تست کرملال چه نکن از دوازم بوی کردان بم دنگ ندانی مرکز بوی من بیار کرد از کم هلبرتونه شهرداری ایبغان بیست. Jeg hedder Sami Dennis. Jeg stiller op for SF i Ishøj, og jeg har siddet i byrådet i 4 år nu cirka, og stiller op igen for SF. Og det som vi har snakket lidt om, altså modersmålsundervisning på kurdisk, det er selvfølgelig meget vigtigt, at de kurdiske børn får undervisning på deres eget sprog, i stedet for at de vælger tyrkisk og betaler for at lære tyrkisk i det hele taget. Det forstår jeg slet ikke, at de gør det. Og det er sådan nogle ting, vi har prøvet på at snakke om i Ishøj også, om man ikke kunne få flere forældre til at sende deres børn til at tage kursus. Altså det er stadig et kursus nu i Ishøj desværre, at tage deres, altså lære kurdisk i stedet for, at de går til tyrkisk. Det synes jeg er meget vigtigt, at de gør det. Men der er bare ikke efterspørgsel efter det i sig. Det er lidt problematisk. Så det er godt, at vi skal gøre mere ud af det. Præsentere problematikken igen for forældrene og få dem til at sende deres børn til kurdisk i stedet for. Det er noget, jeg vil arbejde på.